Jatend duond bura mar UDA ombeko tol ewi dwaro ni duond buche mamoko mag Kenya Kwanza oriwre kod UDA. Jagoro maduong' ma UDA Cleophas Malala wacho ni duond bura mora mora ni kod thuolo mar donjo e UDA ma ok ochungi. Malala kod Lange ne loso Bomas of Kenya wacho ni UDA ni kod demokrasia kendo giikore mar medo jiwo thuolo mag jokanyo duto. UDA chano bago romo mar kuku mar tendgi odiochieng' makiny. It's a very, very important meeting ambapo tutaweza kupitisha important issues or resolutions of the council and which will also guide the grassroots elections that is going to be underway in the month of December. So it's an important event, the first of its kind under the UDA party, and so all are welcome under the UDA banner, and we are asking that they keep time. Sisi hatulazimishi ama tushurutishi mtu yoyote kuvunja chama chake. Kila chama kidemokrasia kiko na haki kujijenga. Ile ambayo tunasema ni kwamba wale ambao wangependa kwa kujitolea kuja kujiunga na chama chetu, vile tumeambiwa na treasurer na viongozi wengine hapa, ni kwamba tutatafuta 15 million members. Na ukitafuta au members hatutafuti kutoka nje, tutafuta kutoka vyama zingine, tutafuta kutoka kwa ODM, tutafuta kutoka mahali pengine. So tukichukua members wako na uone kwamba it's not viable for you to run your party, unakuja unajiunga na chama tawala, chama cha UDA.